masem kadin Allah di imon ama kenday ta panagduwa-duwa tuy ayat ko napudno unay ken ka tuy pusok ken uray tuy kararwa ikot amton mamati ka awanen sa baling nga taklin ko no di lasiksik o linglingay yet nagmunta kaasing asyam ka tuy puso kanapnuan ken saem siksikan tuen patyen nakdikan tu alilawen ngay kulbo ken itulmeng iyawat mo ngaruden ta ayat mo naslag aneneng yet nagmunta kaasing asyam ka tuy puso kanapnuan ken saem siksikan tuen patyen nakdikan tu alilawen ngay kulbo ken itulmeng iyawat mo ngaruden ta ayat mo naslaganeneng iyawat mo ngaruden ta ayat mo naslaganeneng iyawat mo ngaruden ta ayat mo naslag aneneng